Bai, horixe, bai. Hori, luzerako motibo hon bada, hori da gaur bat. Esta instalación P21 va a ser capaz de pintar piezas de mayor tamaño, nos da un salto en eficiencia energética, va a ser capaz de, haciendo una adaptación berdea atara da. Hori hona da, ez da? Hona da. Eta, bueno, eta sakatzea bebai, nire garrantzia duka,